Swastiastu. Punapi gatres meton titiang makasami, mogi sareng sami kenang lan rahayu. Nanging sedurung punika idedani patut like, comment, and subscribe channel ini. Mangga budaya Bali tetap aja lan lestari. Kawetenan sastra Bali nandikaya. Rome rupa tanur ring arah. Wasan titiang imade bagus angga putra. Titiang saking jurusan pendidikan bahasa lan sastra agama. Fakultas Dharma Acarya, Universitas Sri Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Ring rahina sane becek puniki, titian jadi melatarang indik tata cara nyurat lontar. Nanging ini dari salah sami patut kuning, sarana nabi sane patut kasiagayang kitab kala irade nyurat lontar. Ini punika minekadi. Saneka pertama wenten pangrupak. Pangrupak piranti sane utama ritat kala nyurat lontar. Pangrupak marupa lemak sane madowe rai kekalih. Pangrupak puniki patah sekadi pulpen utawi pensil ritat kala nyurat ring buku. Sane kaping kalih inggih punika dulang utawi meja. Dulang kaanggen pinaka talet ka pertama ritat kala nyurat lontar. Sane kaping tiga inggih punika lungke. Lungke inggih punika kasur alit, kawigunanyane anggen alet tangan ritat kala nyurat lontar. Sane kaping papat inggih punika tingkih. Tingkih inggih punika piranti sane kaanggen ngitemin lontar, sane sampun kasurat. Sane kaping 5 inggih punika kapas. Kapas kaanggen ritat kala mersihang tingkih metunu wusan nyurat. Sane kaping untat inggih punika lontar. Lontar inggih punika piranti utama sane kaanggen nyurat. Kawigunanyane patah sekadi kertas. Inggih selanturnyane tetikes nyurat lontar. Rikala nyurat aksara Bali ring lontar, wenten tetikes sane patut kauratiang inggih punika tatikes ngambel pengrupak. Sedurung nyurat ring lontar, saneka pertama kelaksanayang inggih punika ngambel pengrupak. Tangan sane ngambel pengrupak inggih punika tangan sane tengen. Inan 5 kagenahang ring kiwa pengrupak, 7 kagenahang ring dhuwur pengrupak, lan linjong kagenahang ring tengen pengrupak, kimut lan kacing kagenahan ring lontar. Selanturnyane tetikes ngambel lontar. Tangan sane kiwa maduwe kawigunan ngambel lontar. Parpat jeriji, 7 linjong kimut lan kacing kagenahang ring beten lontar. Inan 5 kagenahang ring kiwa pengrupak mangda praside dangan ritat kala nyurat. Selanturnyane tetikes nyurat. Lontar sane pacang kasurat sampun pastike medaging 4 garis dangsah lan medaging 3 bolong sane wenten ring kiwa, tengah lan tengen. Rikala pacang ngawitin nyurat ring lontar, sane patut kauratiang inggih punika bolong lontar sane bagenah ring kiwa nuju bolong tengah. Doh bolong kiwa ka bolong tengah punika bawakan, yening sandingan teken bolong tengah ke bolong tengen. Di kemawinan, nyurat lontar kekawitin saking bolong kiwa kanti ke bolong tengah. Nanging sadurung nyurat, ring tengen bolong kiwa, ring kiwa miwah tengen bolong tengah, lan ring kiwa bolong tengen mangda kedagingin garis pinggir, pinake wates sesuratan mangda sesuratannya nih becik. Selanturnyane yening sampun wusan nyurat, patut kaseleman anggen tingkih metunu. Selanturnyane yening wusan nyelemang, kahapus anggen kapas sane sampun irage siagayang. Puniki hasil akhir ritat kala irage nyurat lontar.
Inggih ide dan sareng sami, asa punika sani prasida aturan titiang, ini titiang wenten iwang rita kala kelataran